Makeup da achuik madaya bauping HIV AIDS we bau khami maramli bau me bingwi wang ukruli workshop room mi haira Manipur we JDU MLA phanga BJP li wazang haira Lake Yangator, Aju the Tangkhul Express we bow Iknguira Shimray in Abami delay, bobbing Mesa Ainanganang Rumsa. HIV/AIDS Prevention and Control Act 2017 we Maramli, Kalan Tagjam Trust, Manipur na Baume Bingwivang Ukruli Workshop Room Mihaira. Salam Lodged Vino Bazaar Ukruli Kwigada Workshop He, Manipur State's AIDS Control Society and Max Nalagadomia. Kalan Tagjom Trust President Himanda Tagjom Nagahang Kalan Tagjom Hi 2018 kum Kaying Darik Akalikan Tui Kahaina Gala Awi Mingli Kalan Tagjom Trustee Haugapokna Kalan Tagjom Trustee Kamadaya Karinva Baume Bingwi Capacity Building Mikvaina Dahanga Workshop Jili District AIDS Control Officer Dr. Yuting Lavashum IAC and Mainstreaming Maxway Assistant Director Banjopam Langamba Amajit Leishangtam, State DI Coordinator, KSH Dipa Kala Media Department Ngadata we Aina Sharukwingaroka. Ukrul District Working Journalists Association with President Eddie Jipangna, presiding members Sadavazanga. Hikata Media Workshop Room Committee Wivang, Dr. Yuting Lavashumna, Makok Melining Gashimida, Kahang, Mass Media Hinala Pasapa Kamaili Apong Haklaga na Sharukwidale. Ariri latest HIV AIDS reports at Tishuda. Gagaza registered Sagahai hi mi machine tinka, Shashni Hangjishada Tarukaira, Juwing a Jaili Shamati Hangmati Kantu Haira, Shaka Magada Kanina lost to Fola Bina Leda Laikala, Tinka Shakani Hangpangana active and alive Leda Lechia. Hitada Yari Rinwi Alungli HIV AIDS week Asakalehi, Media Wikang John Zangda, Kankwisha Bragajila Hangsanga. Ariri HIV AIDS Prevention and Control he face kapangali zat dalay dahanga face yuwi karinva infections wigda gaza juwiaina gati swigda gala 2030 liva HIV AIDS ti gokhairu sa khawai gasa hi bingina nago we latest Manipur HIV AIDS estimation report atishuda Manipur li mi machine ting maguda chishat hi HIV case na dahanga juwing a jaili ting tarada katum shantarokang jishati na ring dalay da Max State DI Coordinator KSH Dibak na hanga Manipur li HIV AIDS kamanhi madaila kai na sirin shichin kangarum yaron ngala pasa kangarum kalabare ga harwiai na man kangarok la shok dalay dahanga HIV agu wiai na DP kala hepatitis C la baksar laga kachila hanga kala ra atam wivang kamchongai na Ukrul District Integrated Program wivang la project misang haira chia IEC and Mainstreaming Maxway Amajit Leishangtam na HIV AIDS Prevention Act 2017 we Maisaga High Policy Hangjite Mihaira IEC and Mainstreaming Max Assistant Director Panjobam Langamgan nala HIV and AIDS Bau Kamiwi Media Ethics Maram Pajiteda Mediana HIV AIDS we Bau Katata Mira Gachi Maram Li Damjitaya Manipur we JDU's MLA Tharuk Ngajaili Pangana BJP li wazang haira Nidish Kumar Nagathan Party chi Ajahon Habda Bihar Wagla Saffron Party ay na ngakay shoka haina Assembly we shongayna Speaker Thogjam Satya Prada Singh we Office Memorandum li Mikashokli Kumugjam Joy Kishan Singh Mursangdur Sanat MT Asap Uddin Dhangjam Arun Kumar Gala LM Kude Atum di BJP Zangkwai Kamaya hi mihaira JDU MLS Panga BJP li wagazanchi Manipur Legislative Assembly we Speaker na except Sahira gachi hi Manipur BJP na kapi shokda BJP family li welcome gasa pungshoka Pauna gahang thaka Daida Khalei JDU we MLA Abdul Nasir la masangla BJP wazang haul la bai da shadale Lilong MLA Abdul Nasir Manipur Karam Zattalei da hanga JDU President KSH Biran Nagahang Manipur we BJP Nagatan Galishan Shorgarli Gagadom Mifuni Gagatani Kala Gaji National Leaders Ping and Twitter Kuhaura Ichum na Pani Mumbai Ajahon Legislative Assembly Election Li Assembly we hak makeup Gaji Party BJP we Tili NPP we MLA Shini Zang Gagachumali JTU Gazangna Ara JTU we MLA Ping BJP Li Wazanguda BJP we MLS Tumrada Shini Gahaira JTU we MLS BJP Liva Gazangaina former coalition partners Kinishiwi Alungli Ngayat Kangarok la Shokhaira
Bihar BJP MP kala Nitish Kumar we deputy kasangka sagasa Sushil Kumar Motina JTU Lizeda JTU hi Bihar lila masangla Sauda Hora kachi hi hanga Arunachal Witili Manipur lila JTU Gokhaira masangla Bihar lila JTU Malayli Mara kachi hi kapishoga Kumarli Kangashiga JTU National President Rajiv Ranjan Singh na ngahangada 2024 Lok Sabha elections li BJP mazang limara gachi hanga kala BJP na Galician terma mashur la kasawi bang Arunachal Pradesh wi JTU MLS chinini ruling party li wa kazang na da hanga Manipur li shok da khale gaje JTU MLA phanga BJP li wa kazang chi luba bangsha paina ka shok na gajila JTU National President Rajiv Ranjan Singh na hangsanga JTU MLS Pangana BJP Livagazanji Constitution na Mayala Kangi Osagla da JTU Katana Nitish Kumar na Kangahan Sada 2024 Li Yariwi positive mandate Jite Kawai Barde Saigor Koka Sapalungra da Kumar na Hanga Barti Kanga JG Constitution Li Madung Magan Haira Gaji Manipur Unit Congress spokesperson Ningampam Bubendra Maitena La Hangda MLA being Jili disqualify Sangasa Kawai High Godly Vara Gaji Hanga La Kawak CM Biran Gala Manipur BJP State President Sharda Devi Nathanda Bardi Chiaina JTU MLA Pangajili Lumla Gaina Hosang Haira Mercher China Yarina BM Moti Gala BJP President GB Nadali Legacy Shikasang Jitayada CM Biran Singh na tweet saya HIV IBC Lambi Mari Kaktada Mio Yamadagi Madasandri HIV positive oiba mama mapadagi machada Sakangdaba mioisinga kondom yaudana yuman mari thamba matamda HIV sandoi mi amaga yatum siren waiduna sizinabada HIV sandoi ana layeng de ikap matamda HIV test to be ikap labadi HIV sandoi Chang Naina Amadi Niom Chumna Kondom Season Abana HIV taking out to sexual transmitted infection STI haibadi pinungi laina dagi sunga thopangami aduga angang pamdrabadi kondom sizinabio HIV haiba virus asina mipung khudimak to sokhali masigi namkhai leite chahi lining kanglup natraga nupa nupi angang khaidi masina mi amadagi amada mathang sendopangam Aina Domu Sinari HIV test on the Bagidama aina dombu singnari kondom sisna bagidam aina dombu singnari nasabo HIV dai kanjanaba HIV AIDS ki maramda hena kupa moron khangnabagi damak It's toll free number 1097 the phone to be English Hindi natraga Manipuri de wari saba yagani nako AIDS app su download tawbiu amadi sisna view Sadraga High Zingkum Jishatwi Alungli Sander na Lupa Gror Lak Panga MGNREGA scheme le Shichin Haira Gala Jiwi Akhum Magu COVID-19 Bimau Adam 2020 to 21 le Shichinada Union Finance Minister Nirmala Sitharaman Nahanga MGNREGA scheme wivang miga haichi mathada mashichin tura gachi complaints meninga audit report li kika mungada khalai tharan state li survey teams wada magacha khalai che atumna yangsang mira da minister china hanga Chumrada Gataruga National Games we anthem aina masod aju yarili phongmi haura Gujarat li rungmi gida khalai ngahan juwi garden racer angaran angaye Iga Arena Trans Stadia li anchi politics we aina kala sport li ramwi akhoga ping zangda kwikara Union Home Minister Amit Shah mascot aina anthem je launch Samira Gujarat Chief Minister Bhupendra Badel kala Union Ministry of Youth Affairs and Sports Anurag Thakur la wazangita leya Gazir Chile State ngadadai da wiaina meeting jigo gada wazangra da jahandale National Games chi ajawi direct magada jikoaina haupogda datra ha direct thara da khaniaina dangra Games and Tamkala mascot kachitaya nang soda National Games we website aina mobile application la shomira da hanga Games chi now may gabda 2015 gum Kerala li rungmida Zingum shini nga samra hai kasana National Games chi celebrating unity through sports kichi hina digui sada miyonra Gujarat we Ahmedabad Kantinagar Surat Vadodara Rajkot gala Bhavnagar na hosang rogra kala track cycling ahan New Delhi li rungida leya Ajukumui National Games League hangario now tingshni gada Iknguira da hanga ngahanji disciplines tumrada tharuk gada Olympic Sports Week hangajang ngahan gachungka zangra Hoziki matamda mipung khudimak na hainari stay home stay safe
Wahai se magun delay. Adubu wahai da magun lairagata yabasunate. Oiba yai yumadu da magun lairabadi. Mamangai dadi yumse yum khakta oirame. Hauzikti office, spa, salon, restaurant, supermarket, manamasingi kaitel. Angang singi school amadi football field punamak yum ngaktani. Hauzikti yum danatana hairiba punamak sing sisu samely. Aduna yumbu yam sexina sabiyu. Make cement ga loinana. Make cement take laroidaba yum tatlaroidaba mari. NCC Northeast Region with Additional Director General na Ayanidaju Subhash Chandra Bosli Homage Mihaira Moirang INA Martyrs Memorial Livada NER NCC Directorate ADG Youth Seva Medal Major General Paskar Galidana University Corps Cadet La Sagasa Nidajili Khayagashi Pongshoga NCC Hirida University Corps Desert Kasana ADG Jina Wanri Vahai Milaga INA Museum Lila Yautu Ibaya ADG Jina NCC Gadet Pingli Karajan Gasala Sambangda Karewi Gadet Kachama INA Aina NCC We Link G Majat Nasak Palumara Da Kasatsanga Northeast Region We Gadets Madaila Gaina Manipurna NCC Activity Saigorali Matala Gaina Sayada ADG Jina Ningyang Khung Pongshoga Kanja Pungzat Kasawivang Ukrul District Wimi Gatumli Nagaland Police na Tukwi Haira Atum Ajahan Tarik Jishat Ngaya Bung Jiko Adamli Infal Wiaina Timabur Zangukida NH2 Viswima Y Junction Bamli Narcotic Cell Mobile Unit na Gari Jeksada Dukakwina da Nagaland Police na Hanga Gari Jili Ganja Thada Geji Shakani Gada Pungzat Saya da Hanga Gari Jili Dong Gazat Gasa Zingum Hang Panga da Kani Palinao Emon Raingam, Zingum Hang Madida Kani, Padang now NG Masot Migala, Zingum Hang Pangada Gatum, Gasom Kulen now, Holichan Shinglai Atumli Dukakwina, Atum na Pungzat Gasa, Ayin na Makamia Odgala Atumwe Garijila Kwimi Haura. Atumwe Duli Narcotic Cell Police Station Li NTPS Ekwi Case Tasang Hairajia. Ladluida Ajuwek Madaya Bauping. HIV/AIDS we bao khami maram li bao me bingwi wang ukruli workshop room mi haira Manipur we JDU MLA phanga BJP li wazang haira Achu we bao hiling chang haira bao ngana da khalai na chum saigor li ringapang gala khama haya zimik shong sa rana